Sompa FM eye odifo po anase Kwabena po oye be boy wo bo adoma ne kran no I say that no update ye be ya afi na menya update ye be kan say ne ho keka say waye ye niema bia na nsen ye hu no sesi ade update ye nya ne say ya pam na free ho ne nyina ne say eye be boy eye Kwabena po anase odifo po no Sompa FM for my one dear say what ni you musin or the Mayu ye toothpick, especially on my bass on be attachment, and ye near chins or ye coca crack. What do or the bay that down to a then not a beam wolf for money tea. Hey, not just so deep for Paul. And my one a word to more what is said, Sian water to ma, or whom to it, Nenny Susua, and ya do to me any efrus, and untima, and penny for was on pie for chance, and not to say, or ya the sabin massam cacrandy at diano, at it, my one as or the good human who finty, I was see guinea free for I. Yes, on Sabako be hawa, no way charge me. And so for Paul, I disappear, will disappear, I was some panina, a munche munia and Amedia Brown. Nicole back o PM wo eye kwia sewa shows no e kire mo de bai no ma yentie mra ye won sem a e bro de mekan me ba me se me ba ha no na me pe Kwabena ni mbuase okay but me pe se wiase nyina hu se free a odifo po Kwabena na wo ye bell boy ja odifo sam e wo Sompa nkomo so no fair bell boy onye odifo the ntie ma ne free Sompa no e yo no ane conduct one a kwanya opese ofaso wono mo di omo nsema breyen sebe mobo nsa ono de na sema ba na opese wono omo de dadeda ba me ma sem bisa ne se wo mo de nsam ne ba onya bi ne dai anas why attempts oh eno de minni ehu adanse se mai nipa bia nipa no kura ne ya da wie ye ba kas enka but what as my subana no ye bekas enka e bia na nipa ne hu so TV so no o scan ande once on so dwene num kakra enti at the end of the day hwe ama oba bekas enka to wadwene mu de ono obi anhia Kwabena di nkomo e ma recording bi ba me ho e re bi ba ye show so the friend Mary utumira no akere sie na e run ba ye show so na oye ababa bi a sebe Abranti bi promised so be ware no eno ntina ofa ne to enna odina sebreye ye so case ma ye handle no po Kwabena timi frɛ awura na ka kire ne sɛ opeso ni sia hotel na onne da etafre na se na sabio opese ohun sɛ awura na firisirem sabi panifo mo fa nchame sɛ de esremfo o makusu akuma akra na esi e defa na so wadi a wonya nisimfo tienfo ade so we ye nipa ono de na sama basa yemwa no na wo se dana wo duabroni se wo TV so ntino wo pese wo take advantage ya wo mo no do mo nsem ba na sign no be hu ye enti we mo ne niema na Kwabena T station ho ya ye mu bi na ye ne nye ho a ne ye try say e be hwe se ensesa ni be bad okay but do brebi no ye hu se ya nhwe yi a obema station na jeni bu ase me the very day ana Kwabena ye gya na kwan no na ye me ya pa mo ma ni bibia na oh no de mpanifo gya na kwan kama okay yes mpanifo gya na kwan kama said there was a omu gya na kwan bia and in some way all can personally edin ohinini ene ma po Kwabena de edin ohinini aye no si e kan a ono ntimi nya kokoduro sign ko gina o grant interview no Kwabena ho ye me mama sesi ade ma na ya ba no so aya na ye ho akono enti ye ho akono pa enti wo ye be ma na wa hyew ho so kakra wa hyew ho so a enim guase na ba fama te se kwentwa makama no so yi sa makra